Matuku-ini ma ica ikuhi, mangabana aya eri Kibwana na Ngilu nio maroneka kuhiuria mucarica mwena wa Ikamba-ini, makioneka kuoya ithenya riria kwa ihinda iraya rikoretwo riri na Kalonzo Musyoka. Ciĩgiĩ BBI Atongoria aya marauga ndĩrĩ ĩrakinyĩra aikari mwena wa Ikamba-ini na yandĩkĩtwo na ruthiomi rutaramenyeka ni aingĩ. Hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakisema ati kwenda msome, ni nani atasoma hii kizungu ya mawakili? Ni nani, ni wangapi hapa? Gukiri uguo riu ni maratanya gutaura riboti iyo ya BBI na ruthiomi rwa giikamba niguo andu othe methomere. Uende uandike kwa lugha ya Kikamba ili tuwe na pamphlets. Na hii BBI inasema kwamba percent ya 35 minimum iende kwa devolution kwa county level. Na gitumi kinene gia kumenyita mbaru ni gutigirira ona andu amwe no ucio ni maigua mucamo wa gukorwo mari thirikari-ini. Ikiwa ni executive ya national, hiyo executive ya national katika coalition kuna vyama vingi, ndio wengine wasiseme kwamba wao wamebaguliwa. Tunataka tuwe ndani ya serikali ya juu na ya chini. Hapa ni sawa? Tumekubaliana. Kivutha na Ngilu hamwe na gavana Alfred Mutua makoretwo matekunyitanira na Musyoka na ona ni makoretwo magikinyia micemani-ini ya kibũrũri ya kuhunjia cia BBI na githurano-ini gia Kibra, eri acio manyitire mbaru murirukia wa tigiti wa ODM, riri Kalonzo anyitire mbaru murirukia wa bendera ya Ford Kenya. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.